Ka parish nativity of our Lord kum shibenta ka jingrakhe ye ka jubilee ksiar ha ka life trik jong uno apra araja ar kalalum kerpang ye ki reuniam na ka jingis lok baper ki bade na ka ne ka parish ya ka ne ka ski bagerpang las dang da ka mas bakho ha ka ba upada banengkong jong ka parish ufada paskal lengdo ulalong unong knya barang ba ha ka jingadan lang jong ki phongut ki phadar ki bade na ka parish ki batre ha ki benta baper jong ka jila kari pat ha ka parthei baro ka we Habaparia ikaktin ublay ufal John Langdo OFM ulaong bakum ki reuniam kani kadai kasin banengkong baki yo ya kani kalat banyadon lang baro ki reuniam ki badai naka parish badda kani kila ban itu iwe ye iwe pan kani kasngi bakerpang na kabenta jong baro but kini baro kidai kajing start jong u parish priest u father V Friday Kasim Young obalas dang man pen urlong but lum ya baro ki reuniam kentai bat chinrang ki badai nakani ka parish ulaong Kini kesngi hadin ka mas bakhoj kaladon ka program bakerpang ban penkuk buram ya ki reuniam nakani ka parish ki bawan ban shimbenta bat kitu ki bamshim lawan ban shimbenta lang u father Alistair Marwin habakren hagani kesngi ulong baka parish nativity of our Lord kalapan mi shibon ki reuniam ki babat iki kerdan baper bat ki batre shabaro ki benta bon ki reuniam ki banagani ka parish ki tre ha ki jaka baper hakari bat ha ka pertei hi baro ka we Ulaban rap da ka baong kibriu jungi kitri haki kambalang haki kedan baper batkat sabangile ngiya kendu be ya kibriu jong kadong kathan kumta ulaong balada ki ya kendu hangno saya kren om da kaktin sora Henry da kaktin maram bat ngide ban ngau sarong bangide nakani kathan akani ka singi la pensyong shit shushu da ke jing shat ke jing rawai bat kiwe ke jing pen berngya I'm a Jesuit priest and my request to you is twofold. The first, please tell our children to think of coming to Beaumont for their studies. In your villages, your brothers, your sisters, your nephews, your nieces, please ask them to come to Beaumont. There is not a single Catholic child we have not admitted, so you can be sure we will try to admit every single one who comes. The second, send some of your boys to become Jesuits. Yes. Jong up te hai harus pato. Yang tu jisnya biar kita. Ki le bersoalnya kita. Ki jiwa le jisnya biar hai saja. Saya lah. Orang banyak harus pato. Orang ada. Kita diberi baca bahatu kestri mereka bahar mana sepak kulit putih. Kun kita jogi ki sudah tak kerdan ki school ki dan su ki skill dan su patung dan patau itu na sudah biskat tu na man tu biskat tu lah kalau tu biskat tep mana pun dah biskat dah tanpa sedang mi dah tep pun dah ki skill jogi kun kita jogi ki bayo kam akhirnya sampai pergi ada itu lagi jogi mat ki bayo kam ki bayo orang ki kam kai government mereka di itu kita belum skill kita bet datang sedang kita salah itu semua yang saya kita ikut kecingan lagi jubilee datang dari kita kalau stop kita di kecingan lo siapa tu dia kecingan lo nak bentar jubilee kalau berpensakan mau kedai katok ini kecing teh sakan mau kuat ni kecingan lo juga no bandang ida kita ke school building
Tingin play no Arctic Stream twin season play ngin play ka science ka commerce hangi season play jadi anglo pilih ngapa orang saleh jadi host ni jadi anglo ngila sim jadi bagi ya kekelah ya asal jadi kumpulasi stris ada jingban dan desain aduh kata lastrik on high school cha nomor lawan yang gimana taba cha high school lah kiri hancur jangan buat ke yang tu balik kan kita kata kesen tu tinggal menela dan keren sekarang dan jadi para istai yang kemudian ki saya balang kedan lebih kat kes ni kira balang ni berkunta terjadi dari kita kejinglang untuk berkejinglang dunia jadi yang kita kemen bab kami kan buat tak buat keleng jadi siapa na itu di dan kesen tu bang nang tengah kian terang dari kiwan semua korban dan wanwa applications kemudian kali ini seseorang ini kabar kapai kelam ngawe lagi syada jubili kejubili masalah wal jalan lain berpilihlah ingin paku yang tertarik ingin apa ada yang besar dan yang besar kalau besar seperti ini kita bahwa ingin apa ingin seperti tertarik soal hebat. Iku akan dilakukan yang ke Jubilee celebration kampanye kami balik kami Paris. Iku akan berlomba ke celebration jang ke Paris ke next year. Ini satu kode sing terakhir. Dengan program biar kita akan kisah kipong ada jing museum jing kemen jing lek kemen kita kerja. Tingin sepelan yang ini bernawari batin kerjaan ini batin acing mendru kebelai dengan kuat dan snow yang kecing anglo sansnya masa ini kumpas please kini kesian kebelai pengawan tri dari Paris tadi yang kita dalam tela kita disah rapi macam ngai itu berbeda lalai lah nggak kau kita game ni pa menang wan menang chong ne kin bel kin men barok men cheng kin men lu kata sengai ne nak dia mesti dua pa kata me ke yong sungu ya pi bu pi duai pi kerchan ne mechi asal yong berbor dari itu duai teraci ya pi andre ke yong duai ya pi sidon ka pida keren kai arbaro pada arbaro sista kira aku kadu ya kamai ya cebia tu bejara meya puah cebia kerana ramai puah tapi benar kami kepala tak kira tu sudah kampai yo kerjan yo kiki kepala cung yo kiki bau kun ben lacung kiong duai kun ben ramai ji bapa sekal melak pentamai ta cidon kami kerjan cian yang telah eleo jenjang hamet kut kiari yang boleh berkata tentang lakian ya wah tentang jualan rumah cokran rumah tentang hayam pon kam tamaran boleh kongsan tentang tamaran keenak pun tamaran wadah kakam yang orang kadar orang balapon kami tentang tak pun tak ramai kayu terlalu cium tentang kami yang kerjaan yang pi bro yang dua yang pi tidak semua saya selang apa pawai kayu semua bukrau ya kita percaya ni beraramba kita sedrop biara di Paris ya kita beraramba kita lalai citom kita lancingi wasis harga telo la Italia kawan pai setelah itu wala Italia la pai kan mai cingi kita kawan pai kira ketika pelajaran kita lari kita bon kami asal no itu dua lu nak tahu kita beraramba kita lari dan lu kita kesengai di sista kan kau kayak ki ke Paris ci tapi Paris mau kurang pe ci en hadu ar phongot ki phada la ki lu bekin kita mesti ar phongot ki phada ki lu betin kita mesti
Kibrodar kita ada kat nyamud, Marisi, kisistar kerkum karekon, kita lapor enlodon, tapi orang prabu ingat kan sistar. Sajalah, kita benar ya kan mana pori kau lakir labon bon kerasa sistar dari kita population kakia tai namai labon cuy. Kakia population ya no lamai labon cuy ni. Jadi sekarang biasa saya ayah boleh tergerak atau kaya kerku gerbang mula ayah kapari sihunci. Jadi population pun biasa yang kibarok tu boleh kerku gerbang nak kaya parasista ayah boleh lagi sudah disur saya nak bersama cisngai pun jadi barok. Jadi saya boleh lagi belum terima. Dia kedua ada dua ayah keren nok sore ayah keren malam terutama datang dari lain ariwe ti habis burung lebih itu dia kedua masuk ayah keren mata kaya kedua juga keren ni kublesh pun ikut kepala mana cuma saya mendelum ke atasnya tu belajar kan kubur ayah bro kublesh ke parish nativity mau korwat ke dap kejing kemen ba kejing rakhe jubili jong kejing dap san huslam jong kejing don jong ke parish yang ni ngilak ban pelong ya kejing rakhe hakilai snam ini ada snam baar badhane snam ni pelong kam kerpang dah kebangi pelong kejing kitang ndo la syai ke sitarik January haga senam temai but mentakas ni life way tarik but ni khot lang ya ki lengdo ki reuniam kente bat sendrang jong kapari ke jongi ki bala tre keleng re ki bami nang ni baik ni wan lang kum ka jing ya kendo jing itu itau ki songo lang yo blai but kelong sia kesini ke ba kemen ma kampat ju jia kot kum gadi buan apa yang jing itu iwe henry hakane kesini nge dap ka jing kemen mengelak beniwan lang ngiladon kejingnya terbamas lang kejingnya lang apa hol ber kejingnya bamjak kemen lang tikini kalau ke jing le ke ba hakasin ke beningkong buat ngidap dak kejing kemen ngada kejing songo syai ki padari ya ki sister ki brother ki bele sistem ban yawan lang nak kita kali sini jadi ke wake program ke bahe kum kisibenta jong kejing rakyat jubili ke disebut